Gomin hoin doluam kumriki dakla agam lariki dakla ngo Afghanitom gomin bajiye higi ngoke Afghanitom mentu nam higi episode 133 ku 132 lok kamana ngoke YouTube channel makurgela kajlaka oke ngok channel subscribe jilaka like jilaka oke video share jilaka ngomne encourage nangaibe amin ma hiloga ngok Afghanitom mentu nam hisin kuyu anabge member nam yega sin menguk manango ngok sin menguk manango amin ma anabo kuyu mok hembe membenye inunuga tabe namgo bekkom toma nyamkom toma amla anabo kuyu mok nit men lento bekkom toma nyamkom toma amla nit men anabo mendo igdola ilmalo guse khu mekna ajol kante yo se ko mendo ko amla confuse na exingkadu okla bengo Afghanitom o mendarjil pe amla mengkata duna ya jaga loke ayaga meaning interpretation adek itla pe mok amla ayaga dolu nampom akenja losin ayaga meaning ge interpretation adek lasin ito amin manun ayaga tajinit laka amin ma bekkom toma nyangkom toma amla anapo koy mok nit mamin letu bekko amnam bada beromem mendo bada akkom mendo koyu mogo anabo rikkam modi lo pala shifting cultivation illa modi gon lo pakala modi gon lo pakala embe rikkam lekalo anabo pato amin me oko rik bada be purna be ildo duku akba ildo duku memne bekko bada bekko oke dolu hamba indrik kosin bada bakba hijamu tumlo dodo lekalo badam anabo alibe ukila uplamo bela pe badam ne inbela pe amin me ege hijaba daga dhigi mutum be gilasin be bekko ka bedu bidu amin me no mutum lo sikarint na ngala ku ba no kulu ekamit na ngala yekyom be lekne nganango ka kyom mutum lo yolok ku be amla beda inango ka kyom sin be bekko ka pa ku yom oko bekga inkyom no dolum impai ku ba bolok main badam impai ku inlene ku ambin me bekko sin kam adak na ke amla anabnit me mendo bekkom toma beka amla ok nyamkom toma beka nyamkom emdunam nyamkom toma emdunam nyamko emdunam higi nyam purna nyam lahonam nyam ok nyim lahonam mendo embin nyim lahonam higi anabge nyin nida mola dina isopo mulikla igdola nyame lanme oke bege ngoke yame dolo mu pars nimme bemu naru family ge atok bituka mu hindu amin me nyiloge problemam sin mu hindu mu mem sin hindu mu namang mem sin hindu yona mu bemar hajar ko kadu tu egum sin benyi makko hindu relatives ko yetu tu em sin benyi makko hindu amin me be nyim akko nyame akko besi be du kosto jago ka kyom sin last lo maturity kala mu yobit ko besin mu alikla igurla ku mengurla ku itu hilmalo sin mego ekkem katba unuga ajene sin asabo em sin kadu
yadgo ni jidam ejir hoya hilmalawa nimmam alibe anyam belala ikalasin ko kilo yoman go du kosto jago kalaku inlag kumabe memar hajar nango kakuyam sin yoman taya maaf kalo last lo benyimak go ila last lo mu ka he kam beduku kanyu kam beduku embe inamaksin ngo mego katba gaddam enla anabo koimogo nyam kom toma embin anabo nitom bekom toma nyam kom tema nam hisin majbe meaningful na meaningkan go mentu emin mengunu anab nit mem ngem mabe this be level aska emla ngo nun nam sin kumdakna ok anab nit mem tala bekom nyam kom toma beka emla ngo nun nam ne ngo sin tatom lik dakna ekeja